Kia udah. Ada les di kan yang Jahra. Nya. Sok atuh. How are you, Ugun ge baby? sami tah. Tuh, ada yang anak Dangukeun heula atuh Jahra. nang dala How are you, baby? baby Jawa bahasa Jawa. baby gitu. Baby bayi. Baby naon? Baby happy atuh. Happy memain sama dagu. Nah, How are you baby? Cenah tuh. apa? Artina Artinya nih tong cepengna orang. Debbie. Debbie. Ho jadi Hobio. Cadel how are you baby? Oh. Artina Artina. bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Artinya gitu. Kamu apa kabar, sayang? Baik saja. Tah, gitu. Bodoh anjing. Kan diajar. How are you baby? Bahasa Inggris. What was me? What? Why? Why? Yuma. Okay. Oke. Can I tell you something? Lah tuh langsung ting kamera. Bego stay. Syuting sama syuting. Syuting. Udah TPNTS udah ih. Dah TPNTS anjing. Ada Yuma. Kayak kopi lah. Satu ngobrol bahasa Inggris aku ya mah. I fall in love with a boy. Lopit. Nang. I fall in love with a boy. Yang tadi itu apa? Coba ukur ke gua. Ngekay. Dia boy. Bisa. Iya dapat uang. Nanda. I fall in love with a boy. The boy. Oh. Ayah the boy na. Kemana deh boy? Cek kata sayang. Banjare apa gue kan itu? Seperti ibak. Boy. Oleh boy. Siapa terbenter bapak? Artina naon? Artinya naon? Aku lagi suka sama orang. Asik. Lagi suka sama orang. Siapa? Ugun. Siapa gitu madang? Kasaha Nih siapa? Anjing. Oke gini udah. Eta bieu lagi suka sama. Diam. Dong seteh. Terus deui sakali deui. Maksudnya artinya beda kun? Au. Wasata misal wasapami. He have a beautiful eye. Tuh. Pitbull. Pitbull. Kayak pit. Lainnya saya sebut pitbull. Apa? He have cute smile. Ngomong. Oh, somai kali. Aam. Lagi aam. Artinya what's up? Jebel anjing. Siapa tebel? Siko goblok. Wah ini. Nah, segitu tah. Goblok anjing. Artinya wasamata was. Tebal saya. Ganggu wae. Cepet anjing. Ganggu wae mah. Sekok wae sekok. Awas apa sih anjing? Haring. Tak gitu sok gitu lah. Giliran. Artinya dia punya senyum yang lucu. Masih lucu. Kan anjing. Siapa teh belakang. Lucu. Ih. Udah, teh gua gerak bopotkeun. Atep cing nyabun. Nah, nyabun. Kan You apa? wanna know this boy? Lain. Was samdaya. Artina. Coba anjing. Nih siapa cepet goblok. Tapi pilun wae. Ayo apa? Artinya kamu mau tahu nggak cowoknya siapa? Ih. Aing ambak anjing siapa goblok. Kamu kesana dulu. Jangan anjing. Jangan lu bayikan. Jadi gampang buat goblok.
Tapi kan itu uci lir aja lah. Siapa terbete bapak? Goblok anjing. Itu main kaleci gitu. Apa? The boy it's you. Ugun. Ini yang tisu. Ding. Kada atuh. Aing. Naon Gun apa? diam dulu gun gitu. Aing cerikan goblok. Iya kan ngomong bahasa Inggris gitu. Demi. Lanjut demi. Apa? The boy it's you baby. Demi. Oh, gitu. Ya baby. Gak nih anjing. Artinya naon artinya? Dia. Ding, depan. Goblok sedih. Anjing nih hadir. Naon apa dia coba wajah tampan goblok sedih. Saha tuh tampan? Jaha. Gede. Artinya naon tadi? Apa cantik? Artinya cowoknya itu kamu. Yeah boy. Kamu Sia ding. ka ditu heula. Dan wai bolat, wai kopi tah. Taras deuna. Apa dia teh? How about your day? Oh, Your day. Budeng. boleh. Badai tuh kopi susutna. Sekali deui artinya. Jum otai kada. Neng teh bogohan ka ugun ayeuna mah. Ada kan itu. Ya Allah milik ya Allah. Sose ke mana? Kita ngejara. Apa cara? How about your day baby? Baby. Oh. Artinya naon tanya tuh. Artinya Bisa lagu, keblok teh. Jadi kita coba lah. Baby. Oh. Hai. bahasa Inggris artinya Boy. sekali deui. Apa? Artinya gimana hari kamu? Apakah menyenangkan? Oh, aduh. Gimana menyenangkan harinya? Hari hatiku. Menyenangkan. Hatiku. Are you happy? Happy. Iya, bapak ngambek mana? Apa? Are you happy baby? Wah, atoh jelas atoh. Atau apa? Are you happy baby? Kayak happy di baby naon ke artina? Apa baby naon? Kamu bahagia sayang? Aduh, Sayangna ka. Jangan guys sayang. Cici, izin sama Ci. Ulah, Udah banyak kan. tuh, Jalan yang sendiri. jalan teh dia udah. Bahasa Inggris heula kayak giliran. Gun diam dulu gun gitu. Madeng heula les. Bon. Diam aja. So kamu udah jangan jalan tuh. Jalan. Madeng